Whakaue mai Ngāti ma Whutupōro o Samoa me Fiji, ki runga i te marae o Te Papaiouru, ki Rotorua i te rane. Mo te nui o tōku tīma, tino makariri ana. I te wai, i kōrero mātou me haere mai mātou ki te pōwhiri, ko te pātai tuatahi, ko te kei roto i te whare te pōwhiri o kei waho rānei. Kei roto, ke te whai. Kia rātou kua whetūrangi te i te pō. O hoki ki tō tātou kāinga pūtū, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki whānoa mao. Ai te runga mate, haere atu rā. He uria Caleb Muntz o Ngāti Mahuta me Ngāti Whawhākia ki te taha o tōna māma. Ki te taha o tōna pāpā, he Fiji. Mā ngā tīma e rua nei te whakataitai Whutupōro o Pacific Nations Cup e whakatūwhera ki te Papa Whutupōro o Rotorua. This is the first time I've ever been in a pōwhiri where it kind of connected both my sides, my Fijian side and my Māori side, so it's quite a special moment for me. I've lived away for quite a while and being able to do this after being away for so long is quite special to me. We feel officially welcome now. We had an engagement with our Samoan community yesterday and to be welcomed here into this whare today, it feels official that we're in match week and here in Rotorua, so it's really special. E tokotoru ngā tīma kei te puna whakataitai a Samoa me Fiji, a ko tonga te rātu. Me te aha, ka tū a Rotorua hei kāinga rua me ki mo te tīma o Samoa. It's special, you know, and being here today is part of that, to be amongst the community here and not just the Samoan community but the wider community here in Rotorua. And we're looking forward to seeing our people turn out in numbers on Saturday with blue on to support us and looking forward to the match. He honore nui tēnā. Te tīpako hanga o te Rotorua nui a kahu, o Aotearoa hei wāhi, ki te whakarite, ki te whakatū, ko tēnei kēmu kāinga o Samoa. Ara mai kūtau o tira tātou ki te whakawhirinaki, i te hono a Wairua. Hei tā kingi puru, he nui no atu ngā kai noho Pasifika o Rotorua nei, e hikaka ana te mātaki i ngā tīma o te moana nui ākiwa, e tutu ai te puehu. Koia wā mātau e mea nei, ara mai te moana nui ākiwa, ki te rena i ngā taukāia e pai here nei tātou i a tātou. No te moana nui ākiwa TV Māori, Samoa, Fiji, ara mai. We'll just leave all the talking out on the field, but as I said, we're grateful to have this opportunity to connect. Hari koe ana te ngākau, ko tēnei tōku kāinga, kaore a te Arawa, engari Waikato, engari ko Aotearoa tōku kāinga, no reira. I ngā wā ka tae au ki te hoki mai, ki te pōwhiri mai tētai, ki runga i tētahi marae, e hari koa i ngā wā katoa. Hei tēnei rā horo i te tuaono o Hepetema ka tukitahi ngā kapa e rua ki te Papa Whutupōro o International Stadium ki Rotorua. Te kawa Paura, Aukaha.